Эфирі вақытылыне бұлдар Чувашкин наци телегуравын эфирінжі республика шыне хабарзен ярымы. Студия Маргарита Мельникова. Пирен паян хекаларымра. Виші куна тазылны сазыла вышленже Чуваш республикин патшалық канажынже улды партии. Хуба тарых мінле евыш пулныне білеші вуды журмалыста шәмірле тарыхынже варманчызен күнне палы дұрыш. Халығын история, хальгипурныш, культура, шаксен праски витие жүзінже палырашы. Унын икширалы картинебе ергелене куравы шлеме бұшлары. Каларыма хурлықлы хыбардан бұшлат бар паян авын ойығын жиріміжінже Пермри патшалық университетінже качы пажалба пеме бұшлана. Сингерлі ларудыру авырынже улды шамрығын пұрнышы тадылына шерім загыршын суранланна. Ирден жүреген палыртнадыры хайзен пұрнышне шылас тезе шамрықсем икіміш хутран жүре жүрен секне. Вырына шетне шулы жүре құруштарлық инспекцияне шчене пажалба перегене амантна халевыл сыватмышра. Перім құлынже авын уйығын шерім біріміші хурлықпа азыну күне. Олег Николаев Пермь хулынже шамрыксен пурныжы тадылны берги хурланны не білдерейд. Халі урықы барден батне күжат бар. Рашейре пірлігі сазалав күне вішленже. Паян Чуваш республикин тәп сойлав комиссия первайги педевледюзем дұры. Чувашен патшалық канажынже политика партиизен ежі үнчен тыватты болны болзасын халі улта жидейд. Ку шәнеліх күнбеки халичен полман. Сазылава суйлав жезен алызагыр проценті худшынна. Хархи суйлав компании үтізенжен чылай уйрыл задырад. Суйлав ішне пылғатса интернет ушлығынже суя информация сарастеген зем чылай булна. Республика бушлығы Олег Николаев улдалаза шығав сараганзене ширип теріслемеліне галаре. Енженде ергене басына тесліхсем тупса балыртсан, айыплызем сакунба келі жүлін явапты деш. Чувашенре патшалық канажын депутат жезене палыртасынже Единая Россия партijын вадырбелік тулыде 0,6%, КПРФшын ширымбырдулыде вадыриге процент сазылана. Справедливая Россия за правду партijын вунбелік тулыде 1,5%. ЛДПР-жын шичедулде 0,5%, пенсионерзень партijын ултыдулде 1,5%, новые люди партijын пилетулде сагрунзагр процент суйлавжы хайзасы небана. Россия патшалық думине суйлана себеде шак партизем малдезен рейдінже. Пирен Ширемиге пармандатлы округ сен бұлны. Ширемиге округран Ширым мандат Единой России депутат Жеземильдеш. Вунтымыз пармандатлы округа КПРФ представителя Ирина Алексеева Шендерджи. Тогда Ширым Беремеш Винокурский округа пармандатлы округа Справедливой России кандидат Сергей Семенов Шендерджи. Республика парламентінже новые люди партирень Чешамрык депутат Ксения Семенова буля. Выл Ширым бір жылда. Россия патшалық думинже Чувашенрень камбуласы дебалла. Пармандатлы округ сенжень иге депутат пуля. Подержите муж окрупа пызы кадарду зембе Антогна Шаксаков Шендерджи. Водар сакамыш окрупа Алла Ленда Салаева, Единой России партии представителей зем. Калас пулат иге окрупрада Шивич Кережи Плаймера был нажнезен Салаева да Антогна Шаксаковта кадарду зем пиди пызык. Чуваш республикин теп суйлав комиссии суйлав подемледи в зембе тепрень авануйгин ширим бремешинже паллаштарать. Тебрернере вара Чувашень патшалық канажень шене иже перремеш сессия буштарыня. Республика Гларом Вали Елизавета Цветкова, Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев. Аван уйығын вунжиче, вунда қырмажызенже иртне суйлава, республика рей сазалаган зень алла загыр процентжы худшынна. Шак кадардыва сазалав вишленне хышын вырзарнигун кашкине халық сынав жизен центренже ергейлене пресс-конференции Чуваш республикин тіп суйлав комиссиен председателя Александр Цветков пілдерджі. Қыжылы вирус алғасын тапқырда көпиде лайық қыдарду десе балыртырывал. Район зене елес болзасын, елжіксем сазылава уйрыма хастар құтшынна шауын бедех, тавай зень, падыр елзень, шымыржы зень, қыдардывы зем пызық. Республика Ри халық сынав жизен центренже вижи гон херю бульже. Сазылав лабамезінжі ларудырыва түрременех курума сынамамай бульже гундан. Сулав участы кезінже видео үгерже кынамар социалы теделзенчен терлі хыбархынарда түрек кунда кететөджі. Ширин бейнетла терлі информация тересленевізем. Шавотра сулав участы кезінже де херю эш бүйджен. Мадана хузу гурман бюллетензине ядарлы пакетсене тулдарза шибыштарза гудеш. Ондан сулав жизен список не тереслезен, ешекре бюллетензине шутлама буштареш комиссия пайда жүзем.
голосование в республике. Республикара суйлав анышлы иртіргезе хаклады. Штатлы ергебе шүлі шайра иртірі. Халық сынав жезен ушкынезем деп учарылы бұл жеш. Социалы деделсен денгелеген хыбарзене ушымлатма чынақта пирен юрисем хастар худшын жеш. Предимшлет цепща мне голома булдарадып. Суйлав жезем активны бұрашы. Нумайын лайық бұл биді комладезе қалады беп. Он зырбышнен де суйлав жезене лайық условизм дузапаны демелі. Вот перчаткасын барашы, маскасын барашы, каждый не ручка барашы. Бұл да биді паллы мүжіндесін баян кегун коронавирус алғызады. Ну, предимшлейлсесін суйлав сакунба пақсадан орық бұрады. Пызык, бек телерен, пустызем, сакуна пустызем, щука. Она тюрех каламалла. Пойдем участок сенже, везде хиргели. Нимле, тересмарлық сам. Ерге бісні ебалзам, ништада ебразар хамармар. Выборы прошли достаточно сложно. Пирень партии жень кузуйлав педеща малмар иртре. Менжендезень Россия тереслегежен политика партинже пирень республика пушлыга детарать. Суйлавра теп вырында авторитет лышинзем булмалла. Пирень теп теллев шене шинзене юстереси. Чеваш республикин пашалық канашне шамрак вайпетти шинзем гемелле. Везем пире улыштарыш. Я считаю, выборы прошли неплохо. Суйлавла иртре пирень партии шене Россия жанже бир пөлдер жеш ергелендемір, шауынба суйлау компании вғыдынже, шинзене пұр енлен хамырын программы бабалаштарасы тепре бүлже. Республика Гларымвали, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев. Хутса ожытмалы тапхыр чавашенре эрне гаяллах пышланна халлеге, нумай хватерле виші бин шурда ожы житне республикари социалы сферары иге бине яхын шуртрада паян хотлы, куенбе елжіксем хастар. Паладыр гынже пір объекта ожы зыр юлман. Анжақта лару-дыру пұржырдеде пірбек мар елік варнар сендерварри Красноармейский районезінже, шемірлебе уладыр хулызенже кун бірге әмітлене шығынаха, ожы ыйдывне баян правительство шурдынже сүтсе яврыш. Красная зона, там у вас без отопления, 16 градусов. Люди лежат. При смерти еще им холодно. А вы тут нам сказки рассказываете. Варнарды юмах паянгына бушланман. Вол шиди загр жулынде бұрайд. Ожаба девиштерген теплокомфорт организациян вунзагр миллионда икшербин деньги парын бұғын загайны. Итларағы же игибинде вундваттымыш, вунбиликіміш шулзинже ергеленне. Солдаве пөр шин ожа бараган темеже предприятинже хужа пулныбе шигынны. Укшине телевзір узы гурныбе игибинде вунзитчимыш шулда уголовлыш пужарны. Вол паянги кунченде вышленмен. Кыжал квак шулумба узы гурныжын візем шидес шул тюллеші. Кашнынде шапладывашы. Парами вара пырбуста гадылмас. Теть Шубашкарды Газпром Межрегионгаз прилежевен теп директоры Киемиддин Мифтахуддинов. Калинин ялдыр кенже ишлеген марта прилежу пір кателінде қадірлемень. Сымахне маладызать вол. Корганизация хали суд өшезен бұрашы. Чувашен бұшлық Олег Николаев Варнар район администрации бұшлықне Андрей Тихонова ыдыва пайна татсабамалыне хыдарзах калари. Шавнашка лару-дуру Варнарда гынамар. Уладыр хулын сымахран шыралы миллион тенге яғын тюлемелі. Шымірлен шыржерин вижі миллион. Канаш алвижі миллион тада ыттыде. Чину май барым вара чувашен теп хулынже. 1 миллиардта шырдық руны миллион тенге. Мініле парым булзанда Олег Алексеевич Кашны районба хулана ожыбама ытры. Кожылы вирус алғасын вғытыра ожыба дебіштермезен черлегензен хизебе тадақта үсме булдари. Шуртра в 12 градус. Эмелзем дуянычен эбе ожыжын ытларах тюлетимче. Шем ебех черлес хрушлық пызык. Шавнашкал шығавзем регион ішіне темлеген центра куби-куби бегелеші. Хватырзинже, шкулзинже, ажазажизинже кывак шулым шуки, нумай шинна пожыргандарать. Канмалы күнзинже гына ожыба тивиштермен бірге шыр алы ытлашыға в бірін центра келче. Ытларак Шубашкар, Канаш, тадащен Шубашкарда пурнаганзем шираще. Килне шығавзене, центр ішченезем администрацияне ярашы. Халлеге хурав килменине балардашы. Чувашен теп хулынже ожы тапхыре авын уйген бомбилікемірінде пушланны. Шубашкардың умай хваттелі жүртсене ожы шетнеінде. Анжақта ундвады жүртра халиде себе бұлныбе шыл жақказаларашы. Візенжен тұғыр жүрже хула варинже вырнашына. Енгіл сұраменже ундваттымыш тада ұнылтымыш жүртсемде шақ шутра. Шубашкарды школзембе ажазачзене, сватмышсембе спорт объект жезене вара ожы щитне. Республика Гларымвали Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Сергей Емельянов.
Шыгыр хагы Пирен республикара итты регион баталнаштарзан самай пыжекрех. Адылы жидерігінже ебір куенбе вишіміш вырында. Малаш немінлерек поле шыгыр хаге. Шакна шыны хавардаган зембе шыгыр пыжерегензем пірлесуце яврыш. Шыгыр хакне чималдан чертавар хаге видим гюреть. Кунда шынық, шу, шипре, сахар гюреть. Шабақта тип компонент шынық. Пілдер шак вғыттыліне тұқыр жырбиндонны тыры бұқса еліне болсан, күжал дұғыш пилік шыршитміл загыр биндонны баданлашны. Кушандалық тибідіні бешіғынны. Шакнашқаллар ұдыру үтті региондады. Шағынбада тыры хаге үйнелесе кітмелі мар. Шыгыр хаге үсінне де балырда шықулара бұрынаган сем. Кулавкара уйыққаялла хурине ширимулды денгі бедуянны болсан, паян енчіге ширим загыр денгі даран жүхетмелі. Магазин захожу, все дороже. Лавкана кредипте, хаксем пызыкрахта бызыкрах, шыгырда хакланчы. Малдан ширимеги деньги булны булзан, хале батон ширмулды деньги дырать. Паян хигун, Чебоксарский хлебозавод тубышлы шлеме булдараймас, мәнжен десен, пите хаксем иссе бұрачы. Шонық үсет, типшу, сахар, хакисем пармаях үссе дырачы. Шауынба перепиде патшалық пулжыве кирле. Шыгыр хакне прошайрады садрастелебе России правительстве ядарлы программы ешінна. Федеральная программа. Еще не программа шли загарык жалдан. И шынық туза елегензем кажал херх миллион деньги ытларах федеральный бюджет ран. Ильме майгил живзень. Шанбегех перен хлебозаводсем кажал кашни тонна сутный шыдыржан и гибин деньги не ягын. Парамешас федералы чак субсидий ильме булдаржич. Регион шайынчете патшалық пулышыве бұқсақ варна. Шынық туза елеген сенбали шапла ширинбилік миллионда пилік шырбин деньги уйырным. Республика Клармбали, Татьяна Раевская, Владимир Егоров, Николай Скворцов. Твада хутлы медицина реабилитации корпусы, сывалма келеген земвалли хына комплексы, Шубашкарды Федерации травматологии тада эндопротезирование центрынче шидес вағытра выржыне игі шурт худагаймалла. Строительство жеземінлі бұдыне Олег Николаев вырына щитседерслері. Благодарность президента Российской Федерации объявлена Синдюкову Айрату Рашитовичу. Шержеври чи лайых ортопедсинжен бри. Медицина остологизень кандидаджи. Паи бушлаки. Россия президентжен тавни девичня Айрат Сюндюков медицина тыдыменже вунны жылытла ишлейт. Хале пхюгачи доктор степени илме эш ширать. Пушкар республикинжен гушса гильнежен протягулянмастап хуравлары Айрат Рашитович, чвашень бушсакен Олег Николаевын ыдовежене. Центрды оборудование вер щенни. Кунды хадер хедер терле евр операцияне тума май барать. Палардать тухтар. В прошлом году мы работали с пациентом. Иртне жылда пандемия вағадынже кажалла вируспа чирлеген зімбешлене. Перин центрда темеже инфекции стационарне худаяны булны. Манын эштешсін жен кашныех херлезоныра ішлене. Еврлықсем сағалмар булны. Ковид вундо хырамакпа чирлеген зіне зиплеме вренмелле бульже берен. Кажалла вирус шурымшы меня мансан, тада ты чирзенжен сипление хыщен сылыға шербетмелле. Шак телевбе гунда пілдер твады хутла реабилитация шуртне шеклеме бұшлана. Паянки гуна корпузын тығырнулды процентже хадер. Халі шалды ішсен бұрашы. Шене корпус худаяны вуны бенетла шинна операция дума май памалла. Палартыры центрын теп тухтары Николай Николаев. Шидес шулда корпус премеш пациентсене ежнаса шанать вол. Медицина реабилитации корпузе батшалық тереве блушныме шекленет ползан. Хына журтне дума вара центр хайнюк в общей сложности 32 миллиона строительства, но плюс еще тут оборудование и так далее, где-то около 35 миллионов. Хана журдинже сылы хинжен хаважак, күмезембе жүрегензем жінде мелле болмала. Везем валигунда педем мазем дузабана. Эшлезе илне укшана сыватмыш хыне адыланма тыгакланы савандарать. Ку шурға атлызен өжен бағалықне үстермелле. Палартыр Олег Николаев. Республика Клармбали Алексей Зотиков, Андрей Шоклев. Предприниматель день проведения хюделемелле усламжын регион день рейтинги ятпа иртне пэджектада выдан предприниматель день пэдем расшири конференции инжеде шагын бирги калашрыш. Ещей күленме шикленмень, хыземшине пызык яваплы хильны хастарзень проведения хюделеме, Россия президентші пучарныбе еге шулкаялла за бизнес РФ платформа тузахуна. Эшлешінсен пучарулыхне болышса бұрас енбе, візен умне дұқсадраган чырмавзене сирме болыша сыбе чываш хенре, шинетрса ишленне балыртыр Олег Николаев. Шамбах ядарлы координациялары внеде республикара тузахуна. Пухынны зем бизнеса пышырхандараган чилай саман шинче чарнзададыш. Кунда гражданла права, уголовла права и довезень ежинче чиги ушим сырриде греть. Суд тенгелешинеде сылдавзырла
Ларагансем Россия бех тубнаще. Конференция выходниче Республика Бушлихе Олег Николаев тогда за бизнес РФ платформа тип директоре Елена Сидоренко перлекель штерзешле Сибирги Калаган килежеве Алабуса Жириплетрич. Чуваш республика по шаг мероприятий терни перенжен пиде лайх. Мы же здесь бы кура пренде шаг за бизнес организации Федерации Жайнже ишлеген организации Бирги эбер в день пангигун лайх практикизни илме булдары бар. В земенде хозяинен перен республикара терлейсем милле пулнине пахса чепчезе на Россия Федерации узагрума булдарыч. Сымахмай паянчева шенре алчичибин печек тада выдам предпринимательлеген субъектчизем регистрацияления волжутра вундвады бинише хыйделен ишлегензем. Республика Галармвали, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Шидес шул Чувашенре варманда ишлемели тимер утсем каларма бушлеш. Везем хальхи трактор зенжен шаврына жолларах меллерех полмалла. Хужалых ижезембе бірлех вучылымба видемлерех керешме полышмалла. Тимер утсем дуянма республикара ядарлы программа буле. Кунберги Чувашен бушлығы Олег Николаев шемерле тарғынже білдерже. Кунда варман ішченезен күнне палла дурыш. Варман патшаранда буян. Вол Кашкара жешмар шинада дырандарать. Тезе авалдан ағаден галаман. Варманбай ножар бурнаган нихжанда выжи білмен. Чынақта варман шидереть, ожидать, сеплеть. Унын буянлығыбе теріс тегел гына узы гурмалла. Кашны варман ішчені жақна тебе ғурать. Варнарзем самахан тага көмбебе мұқтанашы. Сағыржар унжар килограмм болады. Бір күмбе. Бір мұйық. Бір ататырым күжал. Бір күмба. Барал узылы. Ол узылы женский батемский амал дуаш тибице. Я вона тибидеп те вара шитпе пежерепте. Шемжегім бамар пежерзесін хыды. Нодырт туза чымлазажен. Пиде тутлы болады. Палах овырман кымбабагына буянмар. Канаш овырман хужалыгенже теслехрен, терлі гурк пуғашы. Пуғашы гына мар, зенден хыземех чей қадірлеші. Килде қонақтарына бітішарыны шунатты зене каса. Килде жебе қалараш? Қалараш бе? Да. Кумай қалараш жөрі? Қышан мәлі, бомбилік шар, боны жар. Шандалы қылан келейді. Кишал лайықты ұқыр, кишал шандалы көші бұлчы. Кымба, курок, шырла, чырджунзем. Варман пуянлық не узугурма гынамар, упрамада білмелі. Шак телевбе, Чуваш республикин шучандалық министерстве ядарлы техника дуянать. Кыжал гына евр тиевле тығыр автомашины тада твада трактор елзегілні. Вер және теміручине Чуваш республикин пушлығы Олег Николаевта лармазар чыдаймаре. Унчехи 647 танашсазан, пачақта урух машин, паянги жайра, туна стандарт сембе машина, пидяван, вейде бур чувствуется. Варман вали пиделай шоклай? Варман вали пиделаях, но жендезен терлежере крзедухма булать, ну от пиликшин, улды жиндарначаларма булать. Курав гышын варман хужалық ішченеден спартакиады бушланжы. Ол веже тубу журандырать. Хубы тұрық евыжа паллаза елесей, палартны вырына шыраза дубасы да парлештерне эстафета. Прене урлы жүпсагашмала, шук пужара сүндермеле, савыда шывба тулдармала, чырыш егеліне витренелектермеле, мигі дығында жүпмала да ыттыде. Парлештерне эстафетан пір тәреслеве вуды журасы. Перген кашны ех, ялда бурнаганзем, сахалмар вуды жур загорна. Епеде хам ваях тәрслезе бақмаштыларым. Тәрслеве вута твада бая байламала. Епеде байларым твада бая. Профессию уявенже, паларнызен шуденже, шемерле варман хужалығын ішчене Альбина Надеждина дабульже. Волы Чуваш республикин таба девишле варманжи хизе плеяда девишре. Куды дымра Альбина Арсентьевна херек шула яғын ішлейт. Ман атче, не погачать уникастова варманба пиди туслы бунда. Вот шамда юрны, наверное. Первым варман ішінче пиди нумай. Вармане лартмала, үстермелі, пачыгача адна пықныбеге пықса усрамала. Варман шыр чөмірін үпкеде. Вол бире таза сылышпа девіштерет. Чучандалығын үтті бұянлығы беге ғынада типтерлі ұзығырма білмелі. Деші варман жезем. Республикаларым вәлі Алексей Зотиков, Андрей Шоклев. Чуваш халық елы ергене сыры урлығы дарца бараган, төнжібек паллы үнерже праскевити сағырвын білік шылдылдаржы. Сумлы уявавал Чуваш патшалық үнер музейінже тываны зембе, іштежі зембе, кураган зембе пірлігі цейлже. Унда Чуваш юрры, живопись, эмаль, графика куравы жылже.
Параске витте ятне баян чаваш шенрешешмар тенчен терлігі десінші де лайық білейші. Сумлы үнежін картинізем Бельгири, Болгарири, Германири, Венгрири, Грецири, Америкари, Словакири, Францири тада ыты жыржывры музей рада упранайшы. Оның әжізінче халықын история, халхи борныш культура балырать. Деп пыршух хамшуғышса не емгері? Хамшуғыша тван халық. Тван халықын тумдирне, жылыне, не, міле бұныне, шабзіне кошт үгерзе хаварашын болдым. Зезесін нумай я бала, ұлжынза бұра, чүкішіне бірне манзағайма дыдынат бір. Виталий Петрович чималдан эмаль техники бешлеме дыдынна чываш чендре үнешізінчен бари. Оның болдарулықне республика ердюлі хаде пызыға хурза хак барать. Виталий Петрович, сирен чималданах сирен шуралны бұя жебе заламады. Сирен сылық телей, маламада телей хитрейшеге саударылма сәлемет. Шавра шолхи уявба саламланы бебарлех республика ердюжи Олег Николаев праскевитин демежи ашне чываш патшалық үнер музее валету яныне бальдерча. Картинызем музейра ертереген мероприятизене буянладиш. Хальхит цифротехнологии зем чывашкалықын пуян елы ергене тенчен терлігі десінче ытларақ кыдартма май барыш палыртравал. Куравра икшаралы ытла ыш вырнаштарна. Візімбе келенме соры вартынлығы зіне тіпчеме терлі профессияшын идегілзе жетне. Халықын история мифология шигін бірінің халықын теп шыныры шигін ішсем бұлашы. Шамбада бізем жақта күшіне кроссворд бекек үзен тупсын не плеспет. Мұнда фотография бұл халықын шапаны түрін кітары консценаризм теп шынырзем бұлашы. Виталий Петрович денеген оружында пызык таслях. Шамру күнершізем, юрышсем, паятсембе шыравшызем, пулдарулышынызем, паян хигонда, канашсыне уйтма, он батнех парайша. Пирен школа праскивити я бензедрать, и берун жун пидесава надпор, манашла надпор. Виталий Петрович пирен школа хань иге пызык югеджик не парнеления. Вол югеджик шинже шесть полибе Константин Васильевич Иванов. А джазим паджиклех, унын югеджик сыне гурза пахсат челенеше. Праскивити халық пурныча үнерде шырынса юлдардезе малашнеде тарашасты левля. Республика Галарымвали, Юлия Дюкова, Павел Ракитин. Шуралза үйісіне таванчаре епле юратмынға. Унын илеме тада мұнашлығы юратны жепұрнышлама хистеттезе балырдайшы, черджен чүннізен үнері ятпа ұжылны құрав авторызем. Першінже қалыпланны шүтчандалық пулымызем, шүттінже хываджы, таван кәдезе санылаган пейзажсем, хайне еверліқпе ұйрылза дараган картинызем. Құравра илем тінчіне бұдарашы. Сырыс тезембе әбіде күшагужын тіл боластерім. Меня балдан чывашшыры хайнилемебе кереке плешін нада тытканлама болдарна ағалден бар боле, үнершізем дешак илеме мұнашлыға першінже санлаза паматырышына илемлі варманзем, уйхирзем, вәжіхірризер, юған шывзем. Фадембех першінже илемлен хайзен вырынне дубашы. Тіп хуламарды туслықсен жүрдінже ұжылны құравдырада, шак илембе келензе хавхаланма болады. Курава ағалден марбуле черджен чунлызен үнері тезе балыртына чынахақта. Курава ергелеген кунда хайзен үшізіне таратыған авторзем илеме чунба дуяшы. Любовь Романова тада Наталья Соловьева хертусем хайзен үшізенже таван кедезін илемне илердюліхне катарцаба матырышына. Картинсіне шырма хавақландырайт хамыр вырынзем. Барлы үсі жидіне гялзем. Онда гайза килензе, кадардас килет югерзе взене. Асра тыцайлма, образа перелеплезе борынма. Конда чи азынмалы ман хамын шалымба бірле пленері гайны еш бөлевіл. Свияжск ялінже югерне картина. Курава халық ешілін бұғынна. Кашниех картина зімбе келенсе, илем тінжіне путма, үнерзі зімбе, күжа-күжін тіл болса құтшынма бұдаржы. Эштешсем де курава дыратны ішсене пызыға құрса хақлашы. Лайшсем. Молодцы. Сулухсонадов в зене. Малалада жембек. Выставкана хозяин зене тараса бума. Эшсем лайық ішсем. Ну, Соловьев Наталья Николаевна Ивана Дашана полеп.
Прикшел гайлай бурна председателем сойлармыр, Союз художников Хамран мен обществом. И вот, мен сенес келет, сыл сонас келет, малалада жамбек шлеме сывлық сунадып. Кашни сара, кашни тес, пиржине вырца, таван кадезен шучандалык маначлыхне туйза илме май барать. Ялы хула урамземи, хелли ешуллахи шандалаги, илем тытканлать. Кандине курасы лайш тебе, самнаш тебе. Вот чайнепи ману кутас келет. Кунда вот поганда, пер таксам, пер темле, шакаланза манза, плакапла ширни жук. Чаваш шере үнершіземшін, шербин юра, шербин кеве, шербин тере шержывы жешмар, шак икселми пуянлыға пиржинже сынлама майбараган азамлы кедесте болзадырать. Шак барбакаларыма вышлетпер кызыклы болума, район хулари шөнелехе сынлаган видеозине перимбада саккыр, тағыржы ширымулты, ширымбірі, пиллік, ширымбірі номербе ярзабама, шынгралаза пілдерме болдарадыр. Ебі вара сирімбесів болашадып, эфирда тепреділ бұлычен чибер елар.